Webare mnongi we umurebi wito mukundwa wa Tayari West Television ukira mnonga ukureba makuru agenshonga ahinde gambirebi indi ahakanisa ya Chogo Church of Uganda kandi geneshangwa omurika mwezi sub county omu district ya Ruchiga kanda hano hakorerwa umukoro go kushabira abantu mushanju abekemwe abatungire butandu ahizo baryo rwa mukaga obabire nibarga Kampala borecherire ogwambarara bakugumiza mukwija kunu ya omu district ya Ruchiga aho babire bine omukoro gwo kuza kubatiza abana babo abagenzi aba ahanyuma yo kutunga butandeji omucanga ekiri kumanywa Rwengo aharugutorwa Masaka Mbarara highway bona bakabasa kubani barga omumagaragensi kandi basisikara munonga bitu kandi twareba aba family hamwe n'abanyabuzari n'abanyamukago ababitwire bakora ekiri kubasika kugira ngo babase kushendekereza emibiri yabo bari kwija kwerundanira akaniseji erizoba kugira ngo babase kushendekereza abagenzi aba service eyo kushendekereza abagenzi aba yabembirwemo Bishop owabureberezi bwa Kigezi kandi ogunamanywanka Right Reverend Gadi Akanjuna ogu omukuburira kweye yayorekangu abantu baba bakiri omumagaragensi bashemerire kucimanyangu amagaraga ngabasa kurugaho eshaha yona kandi bine kwetebekanisiza buri kimwe cyona ecyakubasa kubaho nabwecho bine kutura kurungi n'abantu batahi babo kugira ngo kubakwa barigiro omumagaragenseji nabo babase kugira okubabasa kuhwerwaho nkabagenza aba okubahwerwirweho omubwire obibire batine kibakubasa kwegasira nkabantu azuka ushamuriwe kugaruki nyina kwagara mwene nyoko benesho banyoko basho barumuna bawe bakuru bawe tikugira nabo abozirwe nabo kusha konka bakuru bawe bene nyoko bashendo no banywana obagira abasire bawe batari ugira yabasire iyo tinya barumuna bawe ugira barumuna bawe twarebaho owajwekera government omurufu rwerizoba owabari omunyishengero w'abantu barukiga ogwe namweta Roland ndiyo mugenyi bish arukoreka ngo government hamwe n'ihanga ryafirwa munonga abo kuba abagenza aba babire bakiri abantu bato kandi ababire bine ebintu byinji ebabire nibatekateka gukora omuyihangere kandi yayorekanguwe ko muntu babire bari abanyamukagobeye munonga okufa kwabo nikwija kumutahamu no kwija kumuteganisa munonga kandi tiyabasa kucemererwamo kandi na Brenda na ukurga kahondo na abanyabuzare ababareta abanyabuzare b'umunda erigambo Maroni Bishop nyoti ngere byinshi abo kubani rogo bwinji munonga abishi bindo rogo muri rwanda kubanza nkafemba tata na afemba bona afemba ngo kubanza tina omurufuno rwo rumwe twarebamo abanyabuzare hamwe n'abanyamukago ababasa kugamba bari koreka oku abagenzi babire nibetwariza kurungi munonga okukiraho munonga twareba ishe w'abagenzi aba ubabasa kutera message yeye kurabira ahasimu omukuru Benon Burari kandi arwe ishe w'abagenzi aba ari kushobora oku abana aba babire bakora ekiri kubasika munonga kugira ngo babase kumureberera nubwo atacine mani nubwo atacine magara kandi bari kufayo munonga kureba ngo bamugarizaho kandi bamutereza yaguma ari ku basa kurwara kurungi munonga mu myaka yeye yabukuru Kandi
twarebaho abanyamukago nabo bari koreka uko batwire n'abantu aba ukuruga Kampala iyo babire bakora imirimo etari yemwe nemwe kandi no ku amakuru go kubasa kufa kwabo gabasize kubateganisa gakabiha no mu mbera. Of course abagenzi aba bagambwaho kandi erizoba haba haruho obusasi bwinji akaniseji abantu binji babambarebekaho obusasi no kucura habwo kuba omucyange ecyaro kiga takabahuga butanduke gitbakarebaga izoba rumwenka rumwe bari kuzika abantu bari kwikanka mushanju omurundo gumwe abantu binji baba bino busasi bitu kandi ntoreka ngo twabasa kwikaho kubasa kureba uko abantu aba bakubasa kushendekerezwa kurungi munonga kandi nana umukitinisa ekibashemerire itwenka tayari West TV ntushasha nana aba family hamwe n'abanyabuzari babanta babasa kurugaho kandi tubendeza okumura kurungi ndi job namanya apuli aha district ya Rukiga.